a lesson kan lut chananga chuan tuna hian lesson 1 kan yan ho do ni lesson shim excel Microsoft Excel hi azawa zaw ema ava hian soi kim nei na omlo shim amai ro chu Excel thiam pa ngai ve Excel na thei tur en chi po nan khoi thei tur kan hrian ngai le kan thiam ngai chu lesson plan a hian a in zip chho veka chuwa chuanin a lo in chher zaw le lo in bi zaw mania lo in bi zaw te kha chu Google atang te na mo YouTube lama te po mahni in tap tak chu in zirbel thei do ni heta kan cover park lo ang chi te po khat po ni se lesson 1 na clear ho phota lesson 1 na atanga a 2 3 vel thleng chu table siam dan ni beka table siam dan idea kha he thil kan mu ve ga hi kan zoom out dewanga lang kim tu len wa hi he table ang hi siam ve kan tum chenang tu na a table siam endiran hemi table mer va siam thiam kha thil ro pui ta kan ni he tiang lo po a chidang po en po siam thei tu ra idea nei turin hian hi kan zira ni zo pakha shet ta ila chiang dakin kan ngai thadon ya hi thil khi heta seat chu na hian siam kan tum ve chinam na tak no en don ya a lesson a seat 1 nan kan kan en ton zelanga ta hian kan huang hian ta hian subject full mark pass mark first term second term third term oma ta hian column pakhat ron tla zepa zon statement remarks le signature column ron omlia kan hriat mai tur chu statement remark signature nuai hian line engine pay yo ta ase ta hian top mai ta hian om ve ta reng lo me ti ta kin aum zia chu he line kal pay hi he ta hi chon ati bo ni ti kha chiang ta phot me la chu line ti bo kan ngai don ni chu ti chuan subject azaw dewa full mark pass mark first term second term le third term thleng hi an len zong in ang phaya tiang che kan matiam in kan siam phei china subject kha azaw dewa hi mangtai la subject to khan azaw dewa ti chuan full mark pass mark first term second term le third term te column kan boni thil kan po zawa kan po zim donin column mani chuan le ching khang ka lo enter to subject om na tu la kan hei atlang a hian kan hna kan hnet petanga azaw tu ni chu ti khang kan pot phei mayam chon ro lam pang lo ni ta se asira ve thum mos kan hna ti khang kan dui kan pot sound kan pot zim thei chuan thil all sam dan ka soi pa ze danga en le taila full mark pass mark first term second term third term te hi column zaw zong in ang ve kan ni ya chu lo ni ta se kei mahni hian e kan duang to ga zaw khan full mark pass mark first term kan di phei ko thei ama e ro chu a in chen to a in tiat thlum piau ni kan shet po khan chete chu lo in tiat lo the ni chu ma chang column mani mo ro ani mo in ang chapa ti len da ka soi pa thil kan select in atlang puin kan du chin kha mouse mit but chung ti hian kan shoota kan select china tu na e ro chon a column vai column ang khan in tiat vek tura kan du awangin a ko in kan ko tir don le tlang atang hin ti khian kan ko ti ranga mat ta ne ei full mark pass mark first term second term third term thing tu na mi ang deuh kher at si pachanga tia faya ko ti ra ka select chuan ka du per pakati ka duanga zawin han potlek taila automatic in andon tiat phei vekam zaw lian bi ke mote bi kom no perfectly in anin len zo ka a in equal vek a in chen vek ta ti nani ti chon alem en le taila kan lesson kha ta hian column pakhat ola oma atot lia in tiat trap in statement remarks at signature nun omlia thami column tu rakha alo ni chuan helai mi hi g column hi a all tu rakha ni a zim dewa chu han tiang kan pot zim mayam adot le chi statement le remarks le signature te omna tu kha hem pathum hin ta chon inang thapa kan select le du inang thapa kan siam le du awangin azang zong kha kan select dan ngai bok a chi patang han pot le ta select le ta chi patang ko tirin statement remarks signature
ti chuan ti hian kan pot phei ta pakhat kha ka duang zawin ti chuan pathumin an zaw zong kan lo in chen le thapang ti khian o ta hian kan chunga zelanga fianan statement ti kha omanga kin awa hian ron chut chu vek angai chung lowa a omzia kan soi fiat a chin kha ron chu ve zo wanga typing chu chu tok via wani awa han ti chu vek kha a chulna chung lo akal thunga te kain shi fia pa engem machin dan han soi pa kan han type kha to a ngai phodang o ti statement ani adota remarks ti chun ta hian signature ti khian ti chun alignment chung chang kha introduction a kan soi to an pathum hian ti hian kan select ana center a tak alai tak om tu ani ani chon home a center a achung le noi zong pon alai tak om lo se ti khan ti chuan he statement remark signature noi line kal pe hi he ta he to te chu hon line ti bo je kan ngai don he mi lesson shim shi bi kan clear chon he azau thla hak me subject ti la hi azau thla hak chu wang chon kan pot zau thla ve hak an ta hian he la hi ti khan ti chuan in he line hi ti bo ngai ta he line hi zel hi kan ti bo don chon program tanga kan lo selection boka kan line ti bo tu rakha met bet chungin ti hian kan po zomanga page maker a chon control G grouping kan ti bowa Microsoft Word a chon kan right click a merge cell kan ti bowa heta ve thung chon introduction kan so ta kan khan merge and center ti kan ti kan a bo ni me kan a dot le to theng kan select a merge and center ti ka kan split zelanga a bo page don ti na ni ya thil in ang tur all sam dewa in ang ka da dan ka soile helai chu align kan ti bo to a pi alam zong hi line bo ve tu thawam ni awangin all sam devin ei asela kha ka ti bo to pakhata kha kan klika a noi ding lam panga hian hei tian mausian matila ti hian net betila pot pheila ka shun na chin jang ka chuin ang phei vek me ni om zia chu copy paste pheina ni deu bere automatic in ke emo eng polo in chu da se om phei vek me ang w ringot polo in chu se w ko om phei vek me ti khan thilom da ni ti chuan in en le taila mathematics english true science ti ten thla nu ya exam nge ni ka chherla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 thleng an ni ya kan lo shelok to deu tho boka ti chuan heta chang hian in chan dona subject kha mathematics ti chang khan chuan khu ta rawh hi som paru ka la thadona chan chu subject le total che na tu te percentage jong song nen khan alo ni si chuan hey azim me ni rawh hi mit mu tinom lo khopin a rang re re ya chu won ti zang de phak kan du ta single row chau te ti zau du tai la chu asir atang hian ti hian het beding kan pot zau the ya ki hian kon pot zau thakeu keu the soi ta gang khang in tiat vek tu ra kan du chuan hetia kan selection dan pa ma ya select lovin atlang atang bukin kan ko ti le kan ko ti lang kan pot thata chia ki thade mai chu row som paru kan ma mu do na subject zong zong it kan zo to nuwa total te percentage ti te chun tum kha ngai le wangin asira changa atlanga changa ko tira kan po chi ken amma in khia in kauna ni tu hen row pa ni ka select de so wan here wak po ngai la ki number khian aron in count zela you can row chu som paru lai ti kan ka select there ka chher hai lo reng amma nun chher hai khatia atlanga changa ko tir kheda ka select ta ka chuan ka du ber hi ka du nga lian pakhati kan adjust zewanga kan lo in tiat thale vek mai azau zong du khain tiat thale vek mai ala zau tok lo ding o tem kan tilian le shadang ila kan ya en monitor te dewa alang kim lo dewa kan row zung mai ang chu le ti khan subject chu kan chu thla thei there heading a tang kan chu phodang ya subject ta hian full marks obtain full mark ti full ti no ya khian oma introduction a kan soi tawa enter kan mo chu next cell a dot le cell kal de ya chu wan chon hemi cell kha chunga thu chung le noi line pa hom don chon alt enter to ka ti kha alt enter full mark obtain full mark alt enter
obtain tikhan thil dang kan thil thar kan soi pa anga helama malamag lo soi to bon se tikhan kan revise pa zela ngai taila full mark obtain ang check and pass mark obtain he kan copy mai te control c copy ngai vek eta paste achan chu full mark te ya pass mark ti zong mai khane ti chon achung thu khi kan khoi du ta double click to ti chon full ti kha pass mark ti ka thang mai don ni pass mark 20 adot le hian first term mark obtain second term mark obtain ani lia identity first it's a small dot first term first term mark obtain ti hi no ya book ani ge do na mark ti hi no ya mark obtain ti no ya alt enter obtain here so second term third term iga khom pe do na ti chuanin hei copy le me control c thil pakhat hei first ti akian stt ki superscript da ngai ta yang alo ni kan hei double click ila stt chauh kha kan select anga stt chauh kha kan select anga ti chuan achunga hian hei helai sir zoom te kan hunga fonts ti helai chunga hi helai a hnuai lam dinglam panga sir zoom te kan click anga he thil dialog box hi ron dang do na ta chon he ta hi superscript ti option kha ma he la hi kan va click anga okay kan ti na ichina ka select ta first ti st right ha superscript in achung lo me do ni le adot le pani chu second term mark obtain le third term mark obtain an ni he kan copy thei ma ya control c copy control v he ta po control v chuan he thil kha chu second tin kan thla ka na to nd nd like I just said that kan select anga head fonts ti bula kan lu ta superscript pakati va thla le khani ti se kan that to hi that to ni ti vek kher to la ti kan heading chu kan nei ta trim trema ti chon ka soi ta kan an alignment hi diklo ma hi subject ti center ta kam le na mong a thura poni se heng ho in ang vek tu ran ni chuan kan select anga center tak om sila achung le noi zong point center tak om ro se ang ti ta wa me ni le a subject hi thui vak lo chu kan chu thlang e mathematics mathematics ni nga chu no la hian english one english 2 ron ni le nga english 2 hello kan science le social science science le social science tikhan akal khaze lang ka chuvek kher lawang ti chon apia lambi en taila si tu an ai ti hian du han observe taila statement ti no kan first term attendance out of conduct tioma chon khathil kha uluk do kan en chon e hey line here re thani achang hian exact thing ni re thla ka en taila helai mathematics ti zone rohit chute tela helai chang chan taila pakhat no mahni pathum pali emi rohi pali thlenga lwa thla chu re thlavek me ni chon adot len line khada ola adot len exam nge re thla pakhat pali pathum pali panga zel re thla achum po hian taila chung ber pakhat pali pathum pali ta hen pali ni hi chon line ko ro pakhat ola noila ma hian chuan pakhat pali pathum pali panga chon line khat a ol lenga line khat ka ti de thin ro pakhat ol lenga pakhat pali pathum pali panga bo ka re thalian helai tiang che khang kan siam veng heta hin heta changa chan hian khat ni thum li na thleng hi re thadona khat ni thum li na thleng ti chon march and center ti line ti re da kan ti ta re thata vek hepo ai nang chiang are han pinon kher to lo bo khan in am tu ra ni chuan ka sa da kan ta chang hen kan pot pe mai thei kan line chu le le me ti chuan line khat ro pakhat hi ka ka nga noya another 5 lines bokare thaliang pakhat pani
pathum pali pangare thalya kan ti re liang inang vek tu dam nia kan pot phei le mayam kha tichon ro pakhat kal kanin another 5 rows kha are thalya pakhat pani pathum pali pangare kha are thalya ma hei poi nang vek tu gan ni kha kan lesson bi le lo kan helai ro pakhat kal kan ro pokan helai line kha kan ti ya heta headmaster ti ma chumi ke chi ka kan da ba ma helai zel kha ri ti re be ni ma lang lo ni chon helai ro po hi tlai hi re da ya ti cho heta po tlai hi re da ya tlai hi kan da ba headmaster ti chumi ke ka ti ang zel in heta po tlai hi re da ya a table in wang phong than line kha alan kher ngai lam chi ho ka an lo tamai ni le tu na chon dikhena format shim chu ka pe zo ta vek maya a thu kha chu chherchhuak vek kher da lavila border kan pe to chinang tu na a table lan dam tu dik ta kha ti chon he lampang hi kan table na hon tu china chang khan bi le tai la he da chang in chang hian lai thleng hi border kan pe thei va in tiang che khang khang som kha area kha kan select na da chang in chang in tikhan kan select vek na border kan lo tam ta introduction of the talk align the key tilang to some border kan pe ngai luta all border kan ki saknam all border kan ti ngam na chan chu line lang ve lo tu ni reng si lo lang pal thei lovin ati rain kan ti re mak car line jong jong ka kan mars beka kan ti re kan thai bo vek vawiin all borders kan ki saknam ta ti na ni chon chu tiang che chon ale lam opposite side po hi select le vikila all border apo kan all border kan du akhi alo select sa zuplut kher lo kan hi po tiktok the kan border chu lo lam ta war maya kan table siam pian pang tu chu kan shit ta vek me ni ti chon ani le thil zo na the chu ena tingi a role kan he ti ka select vek mai la fa all border kan ka ti vek mai lo ti chon helai akada line hi lesson kan en chon hi alang ve lo ni chu wang chon a phoi khata role te ka select vek chuan line lang ve tu ni mi alo heng lai mi hi alo lang phei ve to mai don ki hian line ni pa se fin tak mai border kan pek lo khan an lang lo mai do ni print huna khan border kan pek ti chi khan ron lang thaya border kan pek lo te khi chu imaginary line mai an ni a print tai la blank vekam eng man lang lo border kan pek chi hian line an long ti chu introduction a chiang takin kan sai to ti chon thil pakhat hriat ve le mai tu chu ta hianin tiang chi voi khat kan tai pe lenge hilai mi first term ni attendance ni out of an conduct ti hi first term ka capital ania first term alternate enter let le mai khat ve to khan nia out of ti khan nia out of ti a hian line in rin phei ta ni tiang line a hian shift le anything like this in keyboard a chuanin ka backspace in shadura backspace ma chia plus oma ama le chia hyphen om ta ni kha man tu shift le khami hyphen kha you can line so out of the again so enter attendance shift le chungin underline and failure conduct di khat noi le do ka enter voi ni vel pe enter conduct kan pona click san ta ila ando lang chewa le ti chuanin he mi te hi an alignment hi declare ta lawa homa hian achung le noi zonga center taka an da chho toila ama be select in achung le noi zonga center tak han da chawila ti chon left alignment a bet ta chap lom se ma se a lesson kan en hi chuan first term ti hi center a pe ni ma se cell khat an nia imi chu tia va select a het tia alignment va pe khat he le ta lawan chu wang chon achang chon space bar mang te po han siam ve han siam rem ve ni bok ka um chi ve bok ti chon heng zel kha chu kan chu chau vek zel to lo me ti khan he lesson a table siam dan idea chu kan soi fia tok tu ra ngai tai la tho me nang chu ka chu chom to lo me ti khan lesson tina kan zir keu pen ko keu kha chiang takin motivate chin zelila chuanin car lo excel kan zir zo me chon engine ai tam
no thiam le to don tin ani chu ti chon print turang chon in rawh man le chin don ta ila a page kan set up page layout size kan han thlang ta ni A4 kan han thlanga mase A4 rawh khan amuzong in nge tungzong in tuna kan table en shim shim hedon amuzong da chin shim shim mene ke pian mangki A4 paper tungzi zet zonga an so tu chi hian kan prepare kan shim shim ma shet thiam ma da so ma chon landscape pa kan da amuzong in amuzong landscape pa kan han da gial chung po khan ti hian helai thei lai hi ron jin dot ang chia ron jin kha oma heti chin cho hi kan A4 paper ina a khung thei zat tu rania helai signature ti hilang kim don ta ron hilang seng don do en po ni se paper a hen margin thang le phodom narrow ada chinam narrow asi narrow 2.5 ang khani ta 1 inches of margin atan jon du tu sam tu teu tak mai ne ya chu chung po jon hi signature ti la lang kim thei tat lawa tiang ang huna che khan engtinge ka soi kha introduction a khan a thei ka han pot te ti lan kim tu min ti khan ton soi ne wa chuta ala thei ngang lo chona horop te kan ti te ya chuta ala thei ngang lo ni chon page layout a scale a khan 100% kha kan zoom out lang te mai ro se kan ti kan 95 90 85 80 te kan da som thale che ni tu na hi chon khi lang kim thei ta a ang khu ta print po ni lan lang kim ti chon print do na alan da tu kha kan en chin theya chu po introduction a pok khan kan soi to chu he ta office button ti a khan kan lu tanga print ti a khan mouse an matila so print preview ti lo omanga kit chinila ke kan print huna lo nam dan tu khi no ni alang kim veka en kim thavek chu chon print do mo ro po yan table chu table veila ma changin in chana din la ma lo o to thei a chi pa in khai lewa among lam ma lo thol em thei tiang chi a khan hemi lai kan om na huna hian page setup ti ek te hi oma page na hian setup thei landscape ke pin oma adiksa chuan adjust to ti hian 100% a thamai a chan cho lang kim vek thei alan kim thei lo to pa kan zoom out na lang te me ro se lang kim shim shim ro se kan ti changa kan man thin ka ti ta hi ni lai page a po tho chon helai margin ti hen lut tai na ta hian ki alang dan tu kha in peta kha table kha ne veila manek kan paper veila manek ta tak khan center on page ti hian horizontal le vertical ti oma option horizontal ti shim shim chu thil a phei zong so na vertical shim shim chu thil a chau zong a chhup zong so na alo ni chon horizontal ti kan click chon ding le vei zong a on big le net na sat big nei lewin alla ka tak a center tak page lai taka ron print ka satina chu tem bokin a chi pa in khai tui lewin among all doi lewin alai taka ro se kan ni chon vertical po kan select na thei amai ro chu letter writing a shim shim table yang chi kan represent pon a chi pa training khai tha thina ni noilam chu o do ma se a chu po chu turani anti chi ni lo ka chu nge ni thil in me dam tu ra zirin ki chu knowledge tan mang la tu na tan bi ki chon among chu ti ni tu pin a all to chung lawa vertical ti ka chu click le lo ma ti khan kha function dan chu ni okay kan ti ya print ti kan me che kan print to me do ni ki alam dan tu print na alam dan tu chu ki ni boke ti khan table siam dan kan zir voi khatna kan first lesson ania ka in lawa hanga soi to introduction a khan helai tu na kan na spreadsheet hi worksheet hi za we ma ku ta ro po noi som chuang a oma column ring po sing kha de sang ruk chuang oma zam tu kani kan zoom out pa kana in hu thia mang mo azawa zaw je ki helai te kan thil pakhat kalo print ve ti na ni chu ta chon print ta chi la hi first page tu rani chonin thil pakhat soi pa du kana ya to na kan me na page layout ti chunga hian print titles ti omani print titles tan lu chinam akal dan tu helai ka soi du chuni page order ti hi tu na ain select me chu down then over ania thil tam tak khalo design ni taila he khatalen kerlo he thum he li tu chi to tu na ain select dan chuan tu na kan me na first page kha ain print na adot le at noi che mi print le nga adot le a chunga chawin adin lam che mi kan ai print le nga adot le at noi mi ikhat akal zel don tiang chi khen mase
chu chu en sinang heta ta hian hemi chau ni lo he ta thil design nei bok tai la he ta nei bok tai la he ta nei bok tai la kan print chi alo lan dan tu chu alo kal dan chu hei ei print pa saberam ilai adota helai mi kan print adot le hetian dikana kal don ni chon khalaya khanin kha option dang om le kha over then down ti om le chumi ni ve thung chon kanom mek na a first page atangin ding lama mi print le nga adot le a first page noi chi mi ran kal le ti hian a zigzag in z shape khana kal thave thunga soi le thina khatiam chi a chon hei kan print anga adot le helai mi hiram la de adot le helai mi la le adot le helai mi print le adot le he ke ti khana kal tha char chu mi do ni azo chak kuna he daron chaw le nga ma se khatiam em zo tu kha chu ma kan designer in nom lawa ro not po noi som chu kha chon ma se khalai kha thil kan han print na phe kha chu ni lo pa thil da tam ta khelai worksheet ta not po kan no design ni chon ain dot a print dan tu kan so fe na di pa ha ro se so in kan man chin do ama la win da sa down then over the option na kan da let le okay kanin han print chin me na chu lawa table siam dan kan zirna first lesson plan we can see ni chu thakha ni phot ta se la chang chon he lesson a thong hian thil pakhat kha chu sei tel lo phodam tung zo ma thil an zia ka ti kan tu ma se lesson danga um vek thowa so ha chon lesson 1b ka chon table siam tu ra idea in nei voi khatna a first lesson ania tikhat a fia chon ka ringa fia lo te omani pon a video te khai no en mun thup thup te ya emo private te point ain zo zel thei ani ti kha lo shebok ila chau me tin thil hi hei tuna ka subject ran la pi ka hian tunge aten lo ka shia da har em to me online ang chi thilan nia in lama lo khoi zui na tur nei lo te kha chu problem a da lo taila a thei sam chu nei hi in lo ti anga in lo ti ve anga chon in file kha email non thonanga chonin subject a khan in roll number in run down zon tunge attendance ang khan kalo ngai thei don ani a email tu de chun nakina kan dain shin le zok tu ra ngai taila chang hi ma ni kut koi ngai in lo siam ve tu bang excel a table chi le ti khan lesson 1 2 kan du to kan